Hey, hallo Bruder. Ja, ich bin hier bei unserem Platz, weißt du schon. Kommst du? Okay, ich warte auf dich. Wann bist du eigentlich da? Okay, Eile, wir sehen uns. Schau mal, wer ist da? Meine Bruder aus dem Knast ist wieder draußen gekommen. Wie geht's dir, Bruder? Oh, mir geht's gut, Bruder. Alles Gute zum Geburtstag. Wallah, ich hab das nie vergessen. Du hast meine Geburtstag nicht vergessen. Nein, außerdem, ich hab hier ein Geschenk für dich sogar, ne? Bruder, du kennst mich so gut. Vielen Dank, Bruder. Gerne, weißt du. Oh. Du bist jetzt aus dem Knast gekommen und ich bin vorher aus dem Knast rausgekommen, bin ich kurz nach Hause gefahren und dann zu dir gekommen, Wallah. Weißt du, wie langweilig war das Leben, Bruder, ohne dich? Wallah, Bruder, ich weiß, aber jetzt bin ich endlich raus. Wir können jeden Tag unterhalten, wir reden, wir treffen uns, weißt du, was ich meine? Mach dir keinen Kopf, ja? Komm, gehen wir eine Zigarette rauchen, ne? Komm, gehen wir. Hast du Zigarette dabei? Hab ich schon. Wallah, ich hab gar nichts dabei, du weißt schon, ich hab alles da verloren. Hast du Hunger? Ich hab keinen Hunger, nein, essen habe ich schon Okay, komm, gehen wir eine rauchen. Gehen wir, ja. Bruder, glaub mir, ich wollte niemals mehr etwas mit dem Drogen zu tun haben. Erinnerst du dich an den letzten Tag, wo wir uns getroffen haben? Hast du Material? Ja, hab ich. Brauchst du? Okay, 15. Wie hast du denn Angebot gesehen? Nein, gibt's kein Angebot. Alter, nimm mich und geh weg. Alter. Hey, warte mal kurz. Komm wieder da. Komm. Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Du bist unter 18. Ja? Gib wieder den Material zurück. Gib wieder. Und geh weg. Ich will mein Geld zurück. Nimm dein Geld und geh weg. Das ist krass, Mann. Scheiße. Ich hab dir gesagt, nimm keinen Drogen. Und mach keine Schlägerei. Du weißt schon, ich war im Knast. Wegen 2 Hurensohn. Weißt du was? Stimmt. Einfach so im Knast gelandet. Komm, willst du ein bisschen schwimmen? Beide. Machen wir? Mach ich das schon. Wallah, ich dachte, du machst dir Spaß. Nein, Bruder, ohne Spaß, komm. Beide. Купажу прете. Не, чисто като извърши вероятно още малко ставаше. Докато е празен багажа. Къде е колата?
Колата я продадохме, сега ще пеем бил. Защо Чакай продава да колата? почвате, какво да направим, че продаем старата много гореше, много пари от нея и сега малко. Ти си прав, ще купим нещо първо. Дай като гледам тук малко си да оправил. Да, тук малко искам само да измета. Иначе ти какво правиш, как се? Здрасти, извиняй, че бъдем такова състояние, ама няма как какво да направим. Да, всичко е ред. Няма време, човек и гледам тук ти да свършим нещо, че времето му натиска и не става. Да, слушай, аз по работа идвам. Утре заминавам за България и исках пак да си купя от тебе. Имаш ли от моето име? Да, бе, имам, бе, ама защо заминаш? Какво ти става веднъж, какво реши? Ами, човек от доста време съм вече тук и мисля, че трябва да направя нещо сам и намерих една приятелка и мисля, че трябва да се създам собствено семейство и собствена кариера. Спокойно Да се развия сам. Всичко ще стане. Та, Значи ти искаш от това хубавото, да? да, от това хубавото. Миналия път, дето ми даде. Да, имам. Имаш ли още? Да, имам. То само за хубави хора и за хубави клиенти. За тебе, спряте. Ако имаш нещо, клиенти, мленти да интервюнявате, обаждаш ми се, звъниш ми. Няма проблеми. Звъни ти всеки път, нали знаеш? Да, бе, няма проблем, като има нещо, звънкай. И така. Желая ти успех в България, лек път. Благодаря. Ти бъдеш отново може да се срещнем. Да, бе. Имаш ми телефонния номер, звъни когато искаш. Да, бе, Ай, няма проблем, се виждаме чуем, се. WhatsApp, Messenger. Искаш ли нещо ти помогна или? Не, няма нужда, Ако се нуждаеш, Не, аз почти свърших даже. Като има нещо, звънкай, имаш нещо, И проблем. да почерпиш за новата кола, като те вземеш. Да, няма проблем, това е най-лесно. Айде, чуваме се. Айде. Поздрави на жената. Айде, чао, чао. Чао.